Kalau contoh salah satu ji, ya, kalau nyo orang luka mendano, ruqyah nyan alhamdulillah ruqyah penyakit gatai. Makanya dia tengku ruqyah penyakit gatainya. Ya, nyo legong nyo ruqyah mah. Nyo legong nyo ruqyah halali kapulih. Nyo orang yang bendano madum yo. Ya, le ruqyah nu pegah ubat ka gebuh kerau ke. Ya, kalau contoh salah satu ji. Ya, kalau nyo orang luka mendano. Ya, nyo halali kapulih. Nyo mendano berjah-jah awai. Nyo lego ruqyah nyan contoh. Nyo kata peluk. Nyo kaiwa kulit sod. Yan kapulih lego ruqyah. Puronyo lego ruqyah insyaallah penyakitnya kaiwa kulit sod. Bak-bak akhirat deh lagi nyan cik maah. Yan insyaallah yan. Yan lego ruqyah kapulih penyakit gatai. Ya, bek tanyong sabi tengku penyakit gatai na ubat dia tengku ruqyah lego ruqyah. Berarti nyo jak lego ruqyah lu pegah ubat gebuh kerau ke. Nyo kapuli. Trip penyakit gatai bak tebuh buat nyan maah. Nyo pat urung si ke langsung. Nyo asli langsung nyo, hana edit nyo langsung. Yang urung sakit insyaallah le ruqyah penyakit gatai pun nyo mendano menjah-jah trip tat tubit tamung baru sakit. Hana ubat, mungkin belum na ubat bila Allah Nyan tubit tamung baru sakit orang nyan maah. Nyo mendano mandu menjah-jah hana tutu maah. Berarti uronyo kelego ruqyah. Kelego ruqyah le ruqyah pun lain lu pegah ubat. Nebuh kerau naju. Uronyo lego ruqyah. Nyo kapulih mak kiban na pulih mak lagi yang ka penyakit gatai. Alhamdulillah tengku nyo kana ubat. Ya nyo penyakit gatai parat insyaallah le tengku ruqyah kana ubat. Uronyo ruqyah kene tangai paduk uronyo, tangai pet. Tangai padung kulir uronyo. Tanggai limong. Bulan 1 2026 uronyo. Nyan tanggai limong uronyo kapulih lego ruqyah. Alhamdulillah ya Allah. Nyo kat sihat semayang batu wali ni apa? Insyaallah kakak semayang juga imam. Semayang batu wali.